Sekunjalo bafowethu, yiso leso sikhathi sokukhuluma ngey'ndaba ey'thina uMaskandi, kaKhuzane, nabaculi, nama-achievement akhona. Right, today ngifisa sikhulume ngendaba yama-branch ney'nduna nobuholi. Whether ubuholi bakwa-Red Nation, bakwa-Blue Nation, Mfezi Emnyama, u-DSD, whatever ubuholi nje obukhona kuMaskandi ngokuhlolwa abaculi. Ngifuna sikhulume ngakho. Kunezinto ey'ningi ezenzakalayo laphana abantu abangazazi. Njengomuntu mina ongabelong kubuholi, angekho umuntu engiriphotha kuyena mhlawumbe engathi hhayi ngiyazi in and out leyo nto leyo, because ezinye izinto yinabantu bazo bayayithanda futhi and benza sure ukuthi bayayi-attend. Ebuholini obenzakalayo kunabantu ukuthi uma besondelene neqhawe bengafune ezinye izinto zenzeka ngendlela, abafuna ukudembesela izinto zingadluli komunye umuntu, zidlule kubona kuphela. Uthi umuntu yena khona hamba akuvimbe entweni okumele isize ini abalandeli ndlela thize laba abaholayo. Kanti yini le eyenza ukuthi abantu besondelene neqhawe thizeni befune ukuthi yonke ibe ngabo, befuna ukuthi yonke idlule kubona, bengafuni ukudedela information edingakalayo, benza nje izinto nje zibe lukhuni. Uma kunemicimbi kunabantu abafuna ukuhamba, befuna ukwazi amathikithi azo-arrange kanjani, yonke nje imininingwane. Uthola ukuthi umuntu akekho forthcoming, uyadelay izinto, sometimes abamtholi ku-WhatsApp wakhe nama-calls akawa-answer. Yes, abantu abakhona banemindeni, abanye bangobaba, abanye bangomama emakhaya, so vele angeke ahlayele yona leyo nto leyo. Kodwa if u-aware ukuthi wena wakhethwa unento ekanje, it means lento iyi-commitment kuwe. Ama-challenges ubo-expectile ukuthi azoba khona, so it means ubune-plan yokuthi uzobheka nawo kanjani lento, uzo-encounter kanjani ama-challenges if eqhamuka. Kodwa uthola umuntu ngasebhrentshini yakhe kunaleyo ego ekhona, kunaleyo mpakamo ekhona kumuntu thizeni. Asazi noma umuntu usuke umlandeli omkhulu or usuke seyinduna enkulu okumele ihlonishwe, igoqelwe, ithole i-VVIP, kusuke ngingazi, because kukhona ukukhala okuningi okukhona kubantu. Abantu bakhala each and every day, banekhalazo ezahlukene abantu. Ukuthi nje iy'khalazo sometimes abantu ngeke bengene kuma-details besho ukuthi i-1 no 2 no 3, kodwa khona kunokungahambi kahle kwezinto kula indawo zama-branch, ey'ndabeni zobuholi ukuthi kuhamba kanjani. Ebese ubona iy'nduna nabantu obona ukuthi banamava, balandela iqhawe thizeni. Lezi zinto zobungcofano lezi eniy'displayayo lapha enisuke niy'displaya khona, if kunembono ethize eyenzakalayo, is one of the things that I will never ever understand. Ukuthi enjani lento enisuke niyikhuluma ingakhulumeki ngaphakathi, izidinga ukuthi iye kubantu le ngaphandle, kube yibona abantu abayikhulumelayo, bekhuluma amagama enu, abathanda ukuthuka banithuka, bathanda lale gama abathanda ukulisho isibhixene, isishiphelene, yonke leyo nto leyo. If ufaka ingxabano yakho online, yazi into eyi-1, le nto leyo usenayo i-control. Ungacasuki omunye umuntu if ethanda the same video enza i-content ngayo, ekhomenta ngayo, efaka imbono yakhe, as much as uthi wena imibuzo ezobuzwa lapha izohamba kanjani. Okusalayo uthathe into e-private wayibeka lapha. Abantu they always have umbono ngento oyifake online, and leyo nto leyo ayisekho kwi-control yakho. You cannot control the narrative ezokwenzeka after, because ubanikile imvume, uvulile umnyango wathi abantu abangene. Sesikubona ukwenza emaqembini amaningi, kwenza kakhulu ku-DSD, kwenza kakhulu ukuhlola kwamageza, kuzoba namaviki ambuso wagcina kuhlukene. Bekunokwenzeka lapho nalapho koMthandeni SK, koMfezi Emnyama, ike yaba nabalandeli Mfezi Emnyama begqoka ublack. Nakhona ama-challenges abekhona, Khuzane nakhona futhi is the same thing. So
Difficult kakhulu. It's very very difficult. Lento ke iserious kakhulu ke ngempela, is very very serious. Abanye ke kufonela namaqhawe bakuthatha ngeindlela kuyi-achievement enkulu kuye umuntu nanokuthi ufana neqhawe nane-access liyamphendula. Abanye ke ikhanda vele livuvukale, umuntu ayiphakamise ayikhukhumeze enga-approach-eki. If abantu bezama umkhontata bembuza ngezinto hlale babuza ukuthi ubani loyo okhulumayo, ngisasebhizi. So akwazeki. Yabona emhlabeni umuntu ngabantu, angeke kube yilutho ngaphandle kwabantu. Whatever oyenzayo uyabadinga abantu always. Nawe uzube lapho ingoba ulida abantu. If uyinduna or uwolida leyo branch leyo, there's no need ukuthi ube paid kwezinye izinto. I-respect nokuba humble, humility is very very important, and it's going to help you in a long run ekuphileni kwakho. Abantu bayorealize i-potential kuwo ukuthi ungaba lead abantu beyond indaba zokulida indaba zamabranch komaskandi. Ungenza more nasemphakathini, mhlawumbe usungasuleleka ukuthi hayi ubani uyayenza lento. Kunezinto nama-project angagcina uwenza. Abantu iyikhundla bayithola njalo, gcibe ngawukhansela ward committee ini. There's a lot that you can do, but impakamo iyo nje impakamo engikhathazayo. It's too much. So izinto ezinjengalezo abantu bahlala bekhala ngazo and asolveki, and le mpakamo angazi yophela nini. Bese ubona umuntu afuna ukuboniseka noma ezama ukutshelwa hey mina ningeke kwashe kwacima. Kuyibuza ukuthi kahle kahle what is wrong, what is going on, what is the way forward. Uthi yena umuntu uzokhuluma kanje engabi usizo, because mawuthatha ama-duties ama-responsibility ukuthi uyavuma ukuthi wena ungalida, usuke aware ukuthi kuzokwenzakalani, yini enzima. Abantu bangafika nango-12, abantu bayasebenza differently, iy'khathi zihlukile, you understand, and usukwenza umsebenzi omuhle ukuthi wena uzoba i-leader, umholi under igama likaKhuzani kulo branch leyo, okuyinto enhle kakhulu. So ngingafisa ukuthi into ey'njengalezo zingenzeki. Uma zenzeka zibe ncane, kubanjiswane, umuntu azame ukuthi athole indlela yokusebenza, abantu bengabi sebumnyameni. If ubona mhlawumbe isikhathi awunaso ne-group, ungayenza announcement uma kunento ethize izokwenzeka. Hhayi ngosuku ukuthi kuzoba kanje kanje bayazi abantu ukuthi ubani wasitshela ukuthi kanjani, kusetshenziswane. Yilokho okubalulekile ukuthi lowo mculi loyo angagcini eba yinhlekisa emphakathini. Yabo uma senikho ibhana sekuthiwa sekuhlole phatha ama-branch, sekunobani ongakhulumisi ubani sekusolakala ubani ukuthi wenzeni, ingoba uzwana nabantu bakolunye uhlangothi, and all those things esingalikhulisa iqembu. At the end of the day, as much as phela usupport abantu umsupporta u-blue, u-red, u-white or whatever lo sokumfeva, ngeke vele ungaphili nawo wonke umuntu. Even if esupporta elinye iqembu, angeke ungaphili naye. Nisemhlabeni owodwa, niku-industry eyodwa, so nilandela abantu abakhompyuthayo. Vele somehow khona abantu ozogcina ukhuluma nabo, khona abantu ozogcina uzwana nabo. So izinto ey'njengalezo ngiyacela ukuthi siyibhekisise. Mina-ke ngikhuluma nje ngezinto ezi-observayo nengizizwayo ukuthi beyikhuluma. I know akekho umuntu owaqhamuka ezosho la ezokhomba ukuthi hayi kunabaholi kulezi zinto zama-branch abangenzi kahle ngoba nabo basale bezobheka ngenye indlela embi. Mina anginaye umholi ongiholayo, angeke kube ngathi khona ngisho kuyena leyo nto leyo. Ngisho into e-general, i-knowledge e-out there, nobani ngayo i-research ayithole ukuthi hayi kunama-challenges enzakalayo if kulidwa lento zama-group and ama-branch artists. So abantu kabathole indlela yokusebenzisana ukuze leyo nto ireflecthe kahle kumculi thizeni. Nomuntu obonayo othandayo ukuthi hawu yazi yayihle into ka-blue, yayihle into ka-red, yayihle into SD or whatever. Umuntu ajoyine ngokubona ukuthi nina nimrepresenta kanjani lo mculi enisuke nimlandela. Lokho kuyodlala indima isikhathi eside nokumsizeni ukuthi ilegacy yalo mculi loyo ihlale ivikelekile isikhathi eside. Bekuyilokho bafowethu, akukho engingakusho. It is what it is. Isikhathi sokuhamba. Sharp.